video khat na simutin tunia hi delta thu them khat kan sei ke din video hi hung sau je mai the hin hi jong le phate chan na ngai wen lang aji cho hitia poimo ho hi hung ki mo sei sei lo ding a hin khat bei hung ki sei hi hin king an si jing tamai the hin hi ja cho tunia hi a poimo delta poimo khat kain sei ding hin hi chi chu iphem ti le delta hi itile market lu ding ham itile sum ki so thei ding ham ai lo le delta coin hi iti ki man ding ham ti che ai sai diu he market free market om ti ngai le khon iti ki man ding ham I tabang hi di ham free market ki ti cho I tabang hi a ipia ki pan sa a ipia ki mang ding ham ti cho I sai diu hin na delta hi registration boldan video ho jong cho ka hin koi ta en kan simin delta ki delete kha a login kit nom ho ding a jong cho login bol dan jong cho kan sim tain aban le itiha d news langa comment bol no ma bol thailo d news alut lo na asot pha na authorization expire ki ti ho na he cho ading a jong cho login bol dan ho cho a solving dan issue mo cho solving dan cho kan sim ai tain kan thoni chong cho na namu di wen tu ne ai sei di we le delta hi free market hong de in chi chu amasa x space ama cho 2027 quarter 3 ki ti hin na cho ti ai le kumkit september lang ho la khun delta flea market hi hong de cho flea market ki ti chu pham ti le flea market na cho lai to ai ho kai thanga thil ki zu ki cho ti ho tabang hi cho flea market na cho goods and service uma hi cha cho ai man thil jong ki zu thei thil jong ki cho thei ti nei cha hi chi chu I tabang ham ti hin ve saing ting df sign ga cheu ten df sign na chi vai le chala hi I cho hi df square sunga he na apps ai chi thil ong kilan so hi sai kilan so tam ta min hi cho em non na dei pen pen na ga vet le le the in na a thang pia ki ha man pen chu d news hi na chala d news ki ti ki ha man pen he in d news song cho isai sei jing ta wen tuni hin d news cho anu kha lang le isai thelen 17 to isai nom pen chai le chalai df sign chewa le in public beta kitin a khon lu le chon hi chalai hi ax hope kiti ho jong omin aban le delta na kiti ho jong omin aban le delta wa kiti palace market kiti omin na he chalai ax ha ma khu delta thua ima mana ga to thewe he ai hin na aban le la delta na ai kiti ong hi lu le chon cha ko za chom chom in tin xp point so dang ki an thein tin chelanga ho asunga ho bol thei tam pita om he tu ne sei nom pe no ka hin be sa nom chu ai le delta market flea market chu itabang hung hi deham ti cho he na delta coin mine chu itabanga na hin ki zu diu ham alo le itabanga nan man cha diu ham ti pa chu kan be sa no ma hin chelai palace market ki ti hi ga veu te na apaw wang hi amho apaw mano hi Spanish a hinom zin chia hi ki ha he thei be se lo na ai wanga chu alim ho pum ma alogo puma kan be sa de na he chala he vele chon delta to ki connect he in chi na delta profile chu ho achunga khona min au min kya ho delta na profile chu hi chi ta bang bang khala khona min jong do de hin he chala hi vele chon chi hi ipiham itia le he chi hi site hi cho apps to e ho he thading pena ki sei le flipkart amazon ki ti ho ai lo le shopping apps za chom chom ho ta bang khoi hin na hi chala hi vele chon hi chi to hi chala ho estimate balance ki ti ho 1000 t coin khu demo adinga pi o cho hi chi khu delta chu flea market hong ting le hi ti tabanga hi flea market place hong ding hi chala chu flea market hong di phala khon KYC in bol deu KYC ta pa na amasa pa choile sample kila na mai hin chi chu bol diong bol te diong tin ai pon na bol lawa jong la kho pon hi che pen cho ai wanga chilaya pen hi flea market hong di tinga hi le delta flea market di tinga la khon KYC ta pa chen bol deu cha hi chi KYC ta pa cha hong ki bol zo ting la khon delta coin nangin na ki mind do cho hichila acho 1% chu khatwei release an bol deu cho delta te na
tun te ka khanin nangin 10,000 coin na main do a hi le hi chila chu 100 coin chu khat ve an pi do diu ti nei cha an pi do masa diu hi chiting hi chi zo tin la chan flea market na cho flea delta flea market cho hi chi tabang he ong hi di cho hi chi tabang he na choi ve leo chun hi chila hi tea market age tin lai hi chick restaurant na abana chila hi montres cho ko ipya Spanish power la kilomen chila hi salon chair ki tikin cho ko chila hi cho he ve leo chun thil ki zu hi cho ai kung le thiang ho na hi chila hi sandal ho hi chila chi gear sila kilomen hi chila pung ho bang na aban le restaurant na ni thei mo jong ki zu cho hi tai hi ta hi flea market cho hi ti hong di cho hi chila hi chi hi delta flea market wang cha hinai pun ama ho in hi chi palace market atin na hi chi palace market amhon df sunga kho site an lan so in marketplace khan an lan so hin hi chila hi rang pia hi chi wang hi cho ile ama e ho de pu in ka het khil lawai le hi chi hi africa lang ho hin sim he mai thei hi le kilomen am ho lang aman cha de tin tun hi chi hi ibola kan ve sa am tile tun bang ke a cho hi chilai t coin ko delta coin in ga sim tau te na for example a cho hi chi t coin ko delta coin ta cho delta coin ko 1000 khan ve release and ball pi tau cho a chu tia le delta flea market sunga cho tun bang hi chilaya pung hi ga ve te na pung hi ga ve le han hi chi pung khat khu aman khu 7.6923 t coin cho a chu tia le cho delta coin in sim leo chon ai chi pung khat khu la hi chi pung zu pa khon pung khat khu delta coin 7.69 na azu cho hi chi khunang na ki cho no mai le hi chilai et tu ka na bolding na et tu ka na bolding chi zo pha le hi chilanga he request a driver eta ho it deliver na ding ti ho hung tina hi chilai hi service charge hong chu hung mai the lo mai the ke pon hi jong le hi chilai hi to e hon thil online ai cho now Amazon Flipkart ki ti ho ai lo le Myntra ki ti ho na hi chi app so ta bang banga kho ahin sim diu cho hi cha kho na delta coin chu tun bang hi chi ka cho de ngai tai le total price ko it delta coin cho achu te le ichi it delta coin man hi ka cho ding a hi tai le lai kin api na ding hum dina hi chalai la api na ding hum min tin hi chu chu kin pay ka bol ding ai lawa jong le an naw cha kin ai le dan cho cash on delivery ti ho tabanga ko athil chu ahong deliver ting le nangin pay na bol theina dinga chla he order na create na thading hong de ham ai lo le order place na bol na di de ham na ai lo le direct a pay na bola ama ho an hi chu deliver an bol de na nangin chla he et an address ki tin ho hi cho ai address nangin na pi na di address hong di cho nang address cho na ji na ding hi choi hong min tin cho na ki fill up ding hi chi a chama hoin athil zo chu nangin na cho ti ngai le hi chi muna cho deliver and bol de chu hi chi chu nangin hi chi lai amdan bang cho hi chi chu na cho na hi ta cho hi chi chu na cho na hi le to bang nangin na zu nu ma hi le thil na zu na thei ding jong cho hung ki ding cho hi chi lai hi ele to hi a cho na mai hin na azu na option wang cho nai point aji chu chi delta te a flea market choi nai lo cho amo hi palace market ke tia amo hon achuman ki si moi na mo abo chu delta flea market chu itabanga hung de ham ti pa chu ivet sa nom jewa cha chi bolo hin tun bang nangin hi chila hi thil na cho ding delta flea market a cho ami zo si hin thil I cho diu izu diu hung ngai de cho aji chu delta coin nangin na mind do si ko 100 cycle a ho hong ki release de cho hapta zakhat sunga ho 1% hapta khana 1% icha an ita ho release an bol de cho tun bang nangin tu hapta sunga cho thil khat na cho ta cha ai le hapta kina cho thil na cho ham ai lo le na zu ham tin na bolawa delta flea market na cho transaction na bolawa la chon na delta coin chu hong ki release lo de ti nei cho abana release ki bolding pa chana
KYC ki chai chaya chu 1% cho khat ve hung ki release ta cho ai le abana hung ki release ki ding pa chu 1% mama hi ki cha acha ti le hi chu 1% pa chu unreleased ki na diwa chu nangin flea market a chu transaction na bol ngai ti nei cha transaction bol ngai ti dan chu buy and sell na bol de na tun bang hi chila hi Delta flea market acha thilza chom chom hung ki zu de cho hi cha hi ga la kan ve sa banga hi chi ti ta bang sandal ho alo le von ho kung le thleng ho na alo le mobile ka he poi alo le za chom chomai thil tam pi ta hung ki zu de cho hi chila achunga hi ve le chan hi ti ta banga hung ki sim this category na food fashion tech alo le beauty home gaming sports ti hoi za chom choma hi categories tam ta hung umin tin hi chi sunga chomin thil an zu de cho a thil zu o cho delta coin manga hi icho diu ti nei cho to ai hon sum imanova thil icho online a thil icho ta bangwang wa hi chi a hi delta flea market na cho e ho sum pa hi iman ta lo diu hi chi delta coin imain do pau cho hi chi pa chi imanova thil hi icho diu izu diu hi ta cho transaction hapta zakhat sung si cho transaction i bol diu na hi chi hapta zakhat sunga chu na delta coin mine do si chu hung ki release de ti nei cha aban ba nai na itiam khana isei bangwa chu tu hapta I thil na cho hapta kit pa kho cholowa ailo la zu ong zu lowa transaction na bolwa la chan and the delta coin mine do hung ki release ding 1% pa chu ki holin tin ai wanga cho a hapta kit pa la khun transaction na bol ki na buy ham sell ham na bol ki na la chan hi chi ahung ki release lo na hapta a pa to transaction na bol kit na hapta pa a pen to chun ago ma hi release an bol kit dio an pi do kit dio na hi ti ta banga cho chi di cho hapta khat sung hapta zakhat sung si sia chana a chi ding dan cho hi ti cho hin ama ho white paper a ki pi danang cho hi ti cho chi de hin a hin la hi chilai hi tun bang ama sapena cho khat ve transaction na bol tai buy and sell na bol tai ai wanga chu abana ko na cha bol ta lo na nga jing hapta zakhat a thin ni ting le khat veina bol kina abona release ding kiti jong cho agel dan khat omen na achom be a do na khat hung thei cho hi ta bang cho hi chi ta bang cho hi thei de ham hi thei lo de ham ti wang cho ki henai lo hin na ai wanga cho amhon flea market chan hon ting wa le mi khanin hapta nga hel transaction bol wa thelo de ti ho ta bang jong hu mai thei amon hi che phala chan adan cho hin sim ta wen tin I ta bang ham ti cho ke de ta na ai le hi chilai ho ta banga hi flea market cho hong ti ngai hi le delta coin ki mine ho cho aki release theina dinga cho e ho hin thil izu diu icho diu hungai de na tun bang hi chilai hi mobile ho bang hung ki zu ta cho mi khat chun iPhone 17 latest pening ga sale na iPhone 17 khat bang chu akcho nom ta cho iPhone 17 Pro Max khat akcho nom hi chi chu mi khan hin an zu tai hi chi chu iPhone 17 Pro Max cho delta coin 500 ham ilo 1000 man hama azu ai le hi chi chu nangin aman asa za chu na pi no ma hi le hi chi chu na ki order ding ti hi jing cho aji chu hi chi chu na order ding am ho in hi chi chu nanga dinga an thot diu deliver an bol diu ti nai cha he chilai hi fake ho alo le scam ho theina loading chu pham te le delta core team ho hin he chi order alo le transaction ki bol ho zo si hi amahon record anei cha sung langai na receive imo si ding tun bang mi kha na cha thil na cho ta phone khat bang chu delta sang khat mana na cho ta cha ai le hi chi chu nangin delta cho delta coin chu na thot do ta payment na bol do ta na payment na bol do ta ai le ama na cho na pa chon a product chu items chu a hin deliver ta poi ti te achu ti le he chi order na bol na history achu na chia nangin complain na bolding ama the delta coin ama account wa ki thot pen pa chu ain le thot thei diu ham ai lo le ama account chu freeze a bolwa iti ham khana hi nang delta coin chu aman na loadinga hi na scam ima ho theina loadinga chu asung langa chu amon an bol ki diu hin chilang chu lungkham na di ma am point delta flea market chu barter system tabang tin hai ta chu ai lo le tu la e hon imanu online shopping apps ho tabang na commercial apps ai lo le website ho tabang bang hin hi ja chu delta hi
aman hong tamin te tia akita san na chu hi chi jong cho a reason khat hin na aji chu delta mining bol zo si chu delta core team ho hin khat ve a hi a delta coin mine do si si a bon che ke hi khat ve pi a an pi lo deu cho etn pi du ham tile ami zo si chu ki bang chena khat ve KYC verify a hi zo zo la khon 1% an pi diu hi chu zo phal hona hapta si a 1% hi ta cho hapta zakhat sung cha pi diu hin a chu ti ai le delta coin chu demand hong sang de ti nei cho supply sang a cha demand tam de ta cha aji cho hi chilanga hi chi e-commerce app tabanga hi chi delta flea market sunga cho thille lo aki cho thei ding phana cho min thil im ho an kha cho nom ding ai lo la thil ima ma zo an zu nom ding na hi chi ti a chu delta coin chu demand hong tam tin a price ong chu hong tam thei de ti nei cha hi chi flea market cha om zo ti nga hi le abana exchange a listing na ding ti ho cho amhoin hin sim kit tawen tin a hin la amhoin tua atup pe no chu pham tile delta hi hita hi digital money na digital money khana man thei ding e-commerce platform tabanga flea market sunga chu delta coins chu suma manding hi cha ko na cho thili ma hi ki cho tu le ding ki cho tu le theina ding ai man cha ding ti hi amhon atup pi pe na cha to ai na hi ja cho flea market ama sa diu hi chi zo ting le chun abana exchange so a listing ke bolding ti ho chu an sei diu in na tua kur ai lo le pi network ho token exchange so a ki list tamang banga ho aban lang chun amahon a hingung ki tawen ten tua amahon agun pen cha hi le thildang hello flea market na delta flea market pa cha hin hi chima sanga chu KYC ta pa cho hin bol de hin tua pre KYC kitina DApps na click pha la hon noi lang ho pre KYC kitim ve to hi chu bol te ngai pun hi chu bo I bol wa jong la apoi mo po na kho point hi chu KYC ta hello hin tua hi flea market hong dik kun la khon KYC ta pa jong men tin chi pha la khon know your customer kiti KYC chu mi jo sen hin bol de na ai le hi chi kan bet sa banga chu chilang he veleu chun achunga kiji khuna he chilai kiji hi demo mode active na simulate payments no real crypto kiti cho he chi demo ade mai maya na marketplace delta ecosystem sunga marketplace hong kisim ho cho iti de ham ti pa cho chilai an bet sa na mai mai wa hong kisim ma hin ka sei dan chu kan sei chop ne no in ne he thiam lo mai the o hin na ai jong le Patia ngai lewang chon he thiam diu kata sanin thil ama delta flea market di dan cho iga se hin na thil ima ki cho ding dan ai lo le ki ju ding dan aman cha ding dan cho delta flea market ki man cha ding dan chu se hin hechilaya leveling kiti DAO tracker ai lo le cho hi athopi be se pon hechilai athopi pen chai le hechila palace market hi lut lang ga ve le chon delta flea market ding dan chu itabang ham ti chu na het thim thei de hin na aban le abana hin delta na jong hi ga min pha ke no tin na delta na hinga alu no te hi delta te en ain si mo hin delta ecosystem sunga delta na AI na to lai chu AI khang bo he tain ima zo si AI he tain chila hi vele chun lai 3 lai nga kling long vele chun ta hi ichi sunga hi amasa delta ahong ki main ti laya socio anaki bol anaki lu ji tabang bang che cho hichila he socio jong ko ilu na la chan mi ho ha active theu cho ipm apu so wana ni changa ho pu su cho e ho hin kya man he akan de jong ki lo ja che ki mang lo hin a hin la delta na AI hi ipia phachumam tia le ama he phachum na kha chai le hichila hi leaderboard sang ka veute ama sa penen leaderboard sai velo chon chila hi first rank day zo kon ga veute na day ya hi first rank a ko manu 2045 ki de 6.4 6.4k points ane en Robinson chong ko Amy hinte Joseph ki ti hong he Joseph Peter atam zo Amy ho hong hile kilome chila jong he na Terry Hasti he cho hi aman na ding chu khoti ta chom bi che pon na e wanga cho he chi point cho he ne ya le delta ecosystem songa hi ipam
benefit khat pe hong ki chang thei na ding ti ho choi bo na chilai engagement hop ma ha ve le chun chilai hi engagement na bol dong zua choi chi choi points xp points ho na ki claim thei in na cho bang ko min thila pu so na cho ho delta thu ho ai lo le thil za chom chom che asung langai thil ki po se che chang he che tong do na hen cookie crypto enthusiast ki na che founder ho thu an post na chen chilai cho ya thu pi be se pun na ai thil mi thil po so che vet no mal ga vet the hin chilai hi manding a hoi pen chi phem tele delta na ai ana lu ting le chilai social post an chi win lang he chilai velo chon tun delta na ai hin na na do do cho thil na ji pe deu cho chilai he social post ding ho dong na ji pe the na tun bang chilai hi topic cho ipi ham topic khat na pia le aman hi topic pum hi topic mang cha cho post an ji pe de cho tun bang delta na ji pi ham na what is delta na ai a topic ga appeal tin ga generate ga bol sa the what is delta na ai its benefits pros and cons tun chila he generate ga klek ngat chena chuho laya topic kapi tabang banga hi topic kapi a ma hin ai chila he an ji cho delta na ai is an innovative support assistant designed to enhance your experience within the delta kim ecosystem icho ho english he ho chun cái sanga jong na understand zo diu hin na cho he english hello ho chu nei lela he thim ha je ben tin hi jong le aman ding dan kan se hin na ai chi gaman te te di tin jong am di pon mo na man nom wa le na sung lang na lu nom wa le na bol de dan kan ve sa bo hen chelai ax hop ki tin a jong hi delta thu ai lo le delta thu a hi ppm na do nom nom chan na do theu cho chelai what is delta ki ti ho bang na heta heti hon click ngong la chon delta chi pm tile chu ho an pi jeng le cho answer chana an pi jing de hin ai le abana hi what is the difference between dtct and dtc cho chala he an pi ki de cho dtct ki de cho delta credit ki na hin chi chu it is the version of dtc that has not yet been activated or released to a delta coin imain pau hona eche pa ho dtct ki ti cho KYC ake chaya ahong ki release ting lakhon DTC bo hong ki ti ta cha delta coin na echla he chong ko how is DTCT convert to DTC once you complete KYC verification your DTCT does not all convert to DTC at once na KYC chu complete pha jong le DTCT chu DTC a khat ve ki convert chai ke jing ti hello a hi ti nei cha the conversion happens gradually through the behavioral cycle release system. The first 1/100, that is 1% of your total DTCT is released immediately after you pass KYC. After that, a new portion is released every 7 days as long as you have made at least one valid flea market transaction during that cycle. Azo ai sei tau chana na flea market na cho hitia ho nisagi sunga cho at least flea market na cho transaction khat na bola le delta cho hapta se 1% ki release ding ti nai cha this continue across 100 cycles until your full balance has been released hapta zakhat sunga cho cycle zakhat na hapta zakhat ti nai ti di ta cha hapta zakhat sunga cho la delta coin mine do si chong ki release zo de ti nai cha transaction na bol jeng ale na the conversion itself is always 1:1 1:1 conversion rate to 1:1 ti chu episay na mati le DTCT coin to nang delta coin na mine ho DTCT kiti cho DTCT to delta coin na mine ho 1000 na mine do ale DTC CSA hong ki convert tinga jong le 1000 mama na mu de ti nai cha na with no loss hichila hi ax ho ma hi na chiwa ai chi delta thu ho na ga
I khat theo cho how does the release mechanism work alole what is KYC and why is it important what is flea market in delta ketio bang na cho na do wale answer abona ahin pi jing de ai le hi chi cho hin hi chi achu delta coin hi hung aman hi hung tam ding a hi gen chan am hin na aji chu demand hi hung sang de hin chi achu delta hi to hi veleo changa veu te chlang hi mi zakhat le somli le nga la a ho mi somli le li se ho active ta cha he cho hi inactive ngen changai tan na ake delete uham ai lo le amain ta lo uham ti jong cho ake hepon amo hi atha simong mong hiu ham ai lo la het chet lo ham ti wang chu ka he point itiam kana delta hi na het chet lo wa ai rong le holun lang het chet go win lang na het chet ting wa la chun na thau num te te ding na bol num te te diu cho na het chet lo wa min a sei mana na bolo a hi le wang chun hap ta khat ai hello sorry thakhat thani zo le na thau hung se pai pai de ta cha aji chu to hi veleo chon hi chala hi base rate ho 4 delta coin per day cha achutia le na upline pa to isim tha le 6.6 delta coin per day hon na an do mai cha he chi chu chang se a mind dinga chi gela le chon ha sa tho cho na ai wanga chu to hi user jong hi thom cha hena lai cho hi chala hi user distribution ha ga ve te chu 5,28,560 user bo na lai cha achati je acho delta coin hi a mining rate hi tam na lai cho base rate jong 4 hena lai cho na to bang pi network ho bang ko velo chon to jong hi ke mine theina na lai cho ai wanga chu hi chi pi network ho to khu mining ball go lang la chon ni khana khu 0.00 something ham na mine do diu ti nai cho chia cho kan ta lo na chi jong hi delta hi flea market am zo ti ngai jong le mining chi jing thei din na lai cha ai wanga chu a mining rate pa cha hung kim ta di na to hi hi chela hi velo chon participation delta miner cho sang thu ma hi la ya kho 32 delta coin per day ana mine cho ai le abana kho hung chi kina 30,000 a kho eat an pha ki ta cha ai le 300k a kho 4 an pha to hi 300k la ho he wana 3 lakh a ko na 3 million na 3 million chana pha ting la khon la delta coin ni khana 4 delta per day kho 2 a hung kim ki ding 3 million user cho 30 million an pha ting la khon daily a 2 delta coin cho 30 million miners hung len ting le wana hung kim su ki dina heta ho kim deu de cho hi ja cho to hi 3 million jong a pha nai lo ja cho 300k ham wal pan panai ja cho a base rate jong cho sang na lai hi ja cho to hi ikimai ne che ho ding ai wang phadi na cho ta le delta coin che sei bang ba cho chilai hi vele chon chilai official announcement a hi amasa cho hechi USDT pool and lunch masang wa cho x space announcement jong ke koi hin na hechi x space announcement a cho 2027 quarter 3 ho la khon flea market am ding ki ti cho chilai hana na mu di wen na hechi chu to hi kum khat ham bo umai tain hechi chu kum khat chang cho pon tho ta na main wa le tampi ta ta ki main do tho di wen na hechlai d news a content sem dan ho alo comment bola coin mu dan ho jong chu kan sei ta in chong chu hi het nom wa le khat ve d news a content sem dan le comment bol dan tlang ho chu details ta in khat ve achom be in an sei ke tin na tunia di hi ahung saw jep ta in I sei chu ppm sei chop mel mul jing on hi jong le tunia sei nom pe no cha thil dangai point delta flea market ding dan cho he them theina diwa cho hi chan chen sei do hin na delta mining ball nai lo hon jong to hi again nai point mining ball theina lai hin a ball no mon description a link koing ka ting he cha ko na ki ball the in ai lo le na ball thelo wa le whatsapp number anen text wa chang cho kan hil the hin so ta le delta mine bola active talo ho na active talo ho jong tha bena patia mining ball ki dingai ki ti mohin aji cho kum khat ham bo mining ball na diu pharam tain phan he pa mai ni ja cho phate chai ki bol wa I bon che ke wai lol hin so ke diu ti chu dei sa na zalwa avel vela se hin na
ke lo thin na di se ka sei pun na ho lo thin na di rong ka sei hin hi ja cho i bola i bol ngal wale i bon chawin lo thling khom tin phatien pon tho ten bol te ti chu a chai nai ki ti mo he